O simologa Sontaga ke ga ke utlwa go na le monkgo mare monkgo teng o ne o santse o se strong thata ebe nna Sateretaga Sontaga Mantaga ntse re utlwa monkgo ebe ke nagana gore maybe ke dikatse ka gore go ditlhaga go fa ga gona ope o dulang teng la bobedi ke a kere ke nosetsa ko ntle yaanong monkgo teng ke a ke utlwa o le strong thata ha kere ke a sheba teng ke a ke bona dintshi mo festereng ka bona gore go ra gore go diotse ga di mo ditlhageng monkgo o tlhaga mo tlung. Ntlo e baagi ba sa bolong go lela ka yone e bile e hetogile letlotla le go nna sentlhaga sa disenyi mo Extension 39 mo Nomahikeng go hitlhetswe mo go yone mosong ono masaledi a setopo se se bodileng. Monkgo a sa le re utlwalla ha re kgone go ene go mogote thata ha re kgone go bulela le difeseng tsa bule difestere ha o re bula le fene ka re hetla se bodusela bofelo. Go ya ka ba ba boneng ka matlho ba re ba gogetswe mo ntlong e ke sebodu sa monkgo o neng o kgaola ditshika tsa makgwao. Ha re sena go batla gore re ka bula mo le re itlhetse difestere di thubegile ra tsaya jalo stoko ra leka go batla go henosa le garteni ra bona gore bothata bo bo ka tswang bo le mo teng ga ntlo ke eng ga nnete ra dira jalo ke na le moagisanyo wa ka re makgetla ra itlhelela go na le motho jalo o rapaletse mo fatshe re itlhela a tlhokagetse mme re notifaditswe ke sebodu se ne ntse re se utlwa gore man sa gola tsatsi le letsatsi ga go nna motshegare no se tsamagela le phego ko yang teng setopo se go bonala le gore gate se wetse fatshe be ke sa bone sepe ke nna ke bula difestere ke bona madinyana mare fatshe ke bona gore go fa madi a ka re ke a motho mare la ke se sure. Baagi ba re setopo se se bodileng se go bonala e ne le sa motho wa monna mme ga a itsiwe ba re go lobaka ba tshwengwa ke seemo sa ntlo e mme mongwe wa yone ene a ntse a itshetse moriti o tsididi. Ga re mo itse le rona gore o tswa kae ka re ne re gopotse gore ka tswa ile mongwe wa ntlo e ga go shebiwa sentle ga se ene ntlo e lebaka e dulela ya lo kgale re bua le mongwe wa yone gore tswa polane ka ntlo e because ya gore bakela magodu re na le bana ra senyediwa mo Extension 39 mo phase 2 na tlatle a tsamaye go la ga tsile na se kwa bo mmona re a utsile no tla mmona mo mosong a tswa tsamaya. Ntlo e na le sa le re tsena mo ka 2014 go ntse go sa nne ope re wa teng wa tla nako ngwe wa checka wa robala but since 2014 go itlha gona no nyana ise a tsamaya dulifa go dula gona le ditlhaga tse dintsintsi yana go dula gona le batho nako ngwe tla utlwa motho a goa a lela ka fale batho ba batla go reipelwa le teng mo jareteng ye. Go bonala mongwe wa ntlo e a ne a sa nne a le nosi mo teng ga yone gape go nnile le matshwao mo nakong e e hetileng a neng a bontsha kotsi ya ntlo e phuagantsweng e. Go dinoga tse di tswang di tsena ka go nna le dipeba ka mo ntlong ya ka mo le bafiri ba ka ba ne ke ba firiseditse ha ke fudugile mo ne ba complaina ka gore go na le dinoga ba kile ba bola le noga nako engwe ke kile ka tsoga a ke itse gore ke last year ka September kile ka tsoga bosigo go na le ngwanyana o kuang ka fa e le gore motho o na batla go mo reipa ke ga ke tsoga ke utlwa gore so se ke mosadi ke go thusa ke be ke tsoga ke sa itse gore a nne ke tla go bala gore go diragalang ke be ke morakela mo tlogela ba mo tlogela ha ke itse ne ba sala ba feletsa kae. Morago ga tiragalo e kete jaanong e dirile gore baagi ba Extension 39 ba itharabologelwe ka ga jaanong ba akantse kamano a go thula mathata a ka tlhogo mo isagong. Re le baagi re kopa gore re nne le so se go meeting community meeting re bitse le mo councilora then re kgone go kopana le batho ba kgone go interview ga gona le bangwe ba family ba bidiwe ha motho a sa nne mo ntlong ba kgone go tsaya ditshwetso ba kgone go thusana goreng botlhoka tsebe kana le tsone dibolao tse re sa itseng gore di bakwa kentse ba kgone go thusa gore matlo a otlha mo Extension 39 e tlo le go nna digongwana tsa nyao tsa bonyaope kana e nna one matlo a batho ba heletsang ba itlhelwa ba tlhokafetse mago go sa itse go ba tswa kae go iragalang. Yaanong re kopa thuso gore masepala or whoever o ka re thusang ba re thuse ka ntlo ye e tlo go feletsa di next door rena re mo mathateng. Ba lelapa la mongwe wa ntlo e ba tlhalositse seemo sa gagwe kwa a leng teng gape ba amogetse selelo sa baagi ebile ba re tiragalo e ba swabisitse mo ebileng ba sekileng ba oka-oka go ikopela maitshwarelo. Ke re o leng gore go bua nnete re ka nna ke motho o senang
a ke itse gore ke e beyang hana maikarabelo a mantsinyana. So as re le family re kopa gore community e re fe nakonyana re sote kgang ya ntlo e out because ga rena gore re ka re ntlo e latlhelelwe hela ebile e boele back to masepala. E tla be ha re itse gore go le gore la ga ka tlhokafala fala ha re itse gore re ka mo fitlhela go kae because ke yone ntlo ya gagwe. So re kopa gore community re itshwarele ka se se diragetse ebile re la le bone ra ntse re ra tlhaloganya go ntse go bua gore mme o ntse a bua fa gore since from 2014 nna re ntse re sa aware ka kganya ntlo e. So go tloga gone no yana re kopa go tsaya maikarabelo a ntlo e. Dipelaelo tse dingwe tsa baagi ke gore go na le kgonagalo e ntsi ya gore tiragalo ya polao ya monna yo e ka tswa e diragaletse go le gongwe mme badiri ba tiro e ba tla ba latlhela setopo seo mo teng ga ntlo e ka ba itse ha e le letlotla. Hela dipatlisiso tsa batlhankedi ba forensiki le mapodisi tse di setseng di simolotse ke tsone tse di tla netefatsang seo.